abo bantu bane mbice ndagira ngo wumve amagambo. We're part of a CIA-led task force targeting Mikhail Tal's finances. Uyu munsi hari abandi bane bamaze kwicwa ndetse ngo bari gukurikirana bare kuntu bahagarika amafaranga y'icyo kihebe. Abantu bapfuye uyu munsi kira cyebe cyaturikije, abenshi ngo bari abavoka, harimo ndetse n'abakoreraga FBI bari kugerageza kuba bafunga amafaranga ya kira kihebe ahakorera ku isi hose. Amafaranga bagihagarika. Ese wa mugabo twagwaye imyaka 3 ngo neke Mikhail Tal icyo kihebe, aya makuru tuzaniye nayo gusa. There has to be someone who can help you find him. Wa mugabo rero tumaze kubona ko udashoboye akazi, dukwiye gushakira undi muntu wagufasha akazi. Uyu mugabo bamuhaye imyaka 3 kuva yafunga wa mugore Erika Shepard, amaze imyaka 3 ariko nta kintu arabona ku kiye bita Tal. Sasa nambwe Mikhail Tal ati tukwiye gushakira undi muntu wagufasha kuri iki kiri guhikira kunaniye. He is right, boy. We need to bring in another weapon. Ibyo bavuze ko nukuri tukwiye gushakira undi muntu gufasha. For intel. Mugiye kuzana maneko turutse hanze. No, someone else. Oya nundi muntu tall better than anyone. Umuntu uzi Tal kurusha undi wese. Erika Shepard. Tugiye kugwa Erika Shepard, umwe wagambaniye Amerika. Kuko ari wakoranye n'ikiye bagambana ngo nibo bagiye kumwa bari bakorana. Ibaze kugwa umugambanyi w'igihugu ngabari mukorana. Leta ya Amerika urumva ko nayo byayicanze. Kujya ivuga ati umuntu wigeze gukorana n'ikiye w'umugambanyi reka bari tuzana none akorane na FBI. Urumva ko nayo bwayo byayicanze. What? Gwiki? Sees the world differently, Will. Uriya mugore abona ibintu mu buryo butandukanye. In the history of the CIA. Yes, he's also. Ndetse ne muntu wigeze uba muri CIA wari umuhanga cyane mu bintu byo kuvumbura ibintu. Uriya mugore wagambaniye Amerika Erika Shepard ngo yari umuhanga cyane agikorera CIA mu kuba yavumbura ibintu bidasanzwe, babona bafite ubwenge nyine nk'uko ubona kano kazi dukora nyine ukavuga ati ariko sha basobanura bagira ngombwa n'ishyiga ry'inyuma. Hell, she was point on Tal for years at the CIA. She killed Lane. She killed my fiance. Did you forget that? Ndagira ngo mve amagambo atuwo mugore kumbwira ngo ngorane nawe Erika Shepard yisha Lane kandi usko yari fiance wanjye. Uyu mugabo no kuvuga ngo abantu bane bashinjura mugore ko yishe afashijwe kira kihebe cya Mikhail Tal. No kuvuga ngo muri abo bantu hari harimo fiance w'uyu musore bamwise Will Kitane. Muri hanganira pause kuko nibwo tugitangira episode ya mbere biraza kugenda bigabanuka, mangira ngo dusobanukirwe dutangire tumeze fresh. No. Oya. No, I'm doing it. Baramusaba gukorana n'umuntu. Wishe fiance Will. You're not taking it. Turashaka undi muntu wabikora mu mwanya k'ikirego cyanjye. Americans are dead. Abanyamerika bari gupfa. Risk. Erika Shepard is the only chance we have to. Erika Shepard niwe mahirwe nyine dufite kuba twabona Mikhail Tal. This is the last card we have left to play. Now I'm not asking you to